Voilà, aussi, assalamu alaikum. Merci à tous pour la confiance et pour l'attention. Merci de nous choisir parmi tant de médias en Guinée. Mesdames, Messieurs, votre Mariam Touré pour les intimes. Depuis 8 heures, nous sommes au bureau et nous sommes là, c'est pour aussi travailler, voilà, parce que vous savez que c'est le travail sur le terrain qui domine, hein. Mais il faut aussi reconnaître qu'il faut forcément qu'on passe au bureau parce qu'il faut faire, il faut revoir des documents, il faut rencontrer des gens. Donc, je fais ce live pour deux choses, évidemment. La première des choses, d'abord, haray ko andingol julbe alla be foyde hebi sokola mola naado kameden mamundo haray no yirdo ni kanyum koloru ndo ngo hindu do ko kameden abattoir de dum do wongo feƴƴi haray non mi nodda joni dimmo amen journaliste jo kadi winda wola e wonti do kameden mamum feno saydo mo bangodi kameden abattoir ton tinde ngo yewta en haray ko hondo woni ko dum do fewdori ko ton se yiri do en dette tobbere dimmere nen haray fi Conakry. Merci. Donc, aray toɓɓere aranene musidɓe ko hunde woni ko feƴƴi ka meɗen mamum e wi maɓɓe aray ko sonnajo woni ko ukkika ko koloyru aray sonnajo on o yaru ka koloyru aray noon ha o lerɗo ni taw ɓe wawali ƴawnugol kañum sonnajo on kade woyndu nder ton. Bonjour madame, vous allez bien? Donc aray se ñiwri ɗon toɓɓere ɗimmere nden ko Conakry wonde ñu humponirde Roudiatou Touré représentant meɗen on ɓay télématon kadi haray hiɗo gandi balɗe feƴƴude ɗo yeehi Conakry hetti boboɓe goo heɓaɓe tonde notamment haray ko heɓaɗo on T6 nokkure ko wiyete ɗon haray Antanor ɗo gandi e yawno moƴoɓere men e partenaire ɓe yetti ɗon nene bobo heɓuɗo siwtaɓe ɗiɗo worɓe yiwɗo ka meɗen kankala ɓe haray on ɗon kadi ko adi ko en yafoto haray bobo goto woni ko yilti olle bobo feƴƴino e ɓi joni ko yata balɗe hande e ɓi balɗe 5 gila bobo feƴƴini kono ha joni musidɓe bobo wattinaka way noon bobo wattine par ce que notamment menen min hettali fure on taw menen wonɓe ɓen ɓaawo kañum nene bobo on aytu feno o sayɗo ni min yalta famille nene bobo hay e goto nene bobo yaltade kala tan bobo no ka morka ha joni bobo hettaki kadi piini fo ɗon jiɓodiri téléma ɗon kadi haray mi affiche a joni photo kañum nene bobo on wawo ñehide on ɗon kadi musidɓe ko si en gayni nde toɓɓere aranere ɗo haray inchallahu mi wawa kadi haray yaltinande en on mboɗo ɗon kadi haray adoreden toɓɓere aranere nden musidɓe ono wonɓe suivude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon haray meɗen salmini on woɗo tedduga meɗen yetti on ko Mariam Touré journaliste wonɗo ka meɗen mamum présidente ndemoƴoɓere wiyetende assistance humanitaire d'urgence wonde wallitade julɓe Allah ɓen fo wona o ma o. Merci pour la compréhension. Je vous demande tout simplement de partager la vidéo parce qu'on tini nene bobo yano ɗon eɗen humpondirde ɗo musidɓe mi yolliri en ni e journaliste yo ɗi mojo meɗen feno sayɗo emo ɓangudi ka meɗen abattoir online ko fewndi ka meɗen to musidɓe aray kono woni ɗi ko adi qu'on partage émission. On veut voir 2000 personnes en ligne parce que c'est des sujets qui sont très importants. Tawata musidɓe haray ɗen hattoñine humputugol julɓe Allah ɓen. Assalamu aleykum. Aleykum salam. Nala ton? Alhamdulillah, onole. Dieu merci. Atebe mi annitina ita waray ka journaliste hikkoɗo ka meɗen mamu nokkure ko wiyete ka radio rural kono ɓayon foy ko ñokonnoɓe hunde wotere nden et justement haray assistance humanitaire d'urgence no humponirde e maɗa ɓay bimbiɗo woni ko humponirɗen e holli wondema haray dey no woodi ngalaw ko heɓuɗen ka meɗen abattoir donc aray meɗen jonnuma konngol holla julɓe Allah ɓen ko fewndi ka meɗen toon feno sayɗo. Nam haray fewndo sayɗo ɗen mi salmini mbi wonɗo jentade ha wonɗo e ndarude o assistance humanitaire d'urgence. Très bien. Haray no hollirɗa noon min ko Amadou Tayrou Bari noddirteɗo ATB. Oui. Haray ko monɗo gollude ka radio rural Mamoudou. Oui. Haray ko e 11h on e 12h mi wi ka radio miɗo artude ka suudu. Eyo. Mi fotti e sapeur pompier ɓen hiɓe jogui o brancard maɓɓe hiɓe jawrde laddoga mi jokkitiɓe men ari tawi ko ka quartier an tigi
woni ko jimu wiyete ko Kadiatou Diallo marɗo duuɓi 7 woni ko yani e nder koleru hari mo jogude mo ari ko pugol mo acci biro makko Kataraw. Eyo jiyon ko Kadiatou Diallo wiyete. Kadiatou Diallo wiyete. Mo mari duuɓi 7. Ko duuɓi 7 o mari. Eyo himɓe ɗo jenti. Nam haray ɓayɓe humpitike ɗum ɗo yimɓe ɓe biro makko hewti ɓe laari ɓe tawi ɓiɗɗo maɓɓe yani kande koleru ɓe fetti faaɓe. Quartier on ha kawtalɓe ɓen ɗo fof ɓe woni ko hewtigade mo kala waɗi ko waawi kon. Woodi hay wonɓe jasayɓe kolonji ɓe ɓen tigi ukkike nder toon mbi laarugol si wawa jawnde kulɗoɗen jum ha hewti ɓe ka ɓe sapeur pompier ɓe fewndo sayɗo hiɓe ɗo kamɓe tigi kono ɓe geriɗo gereteɗin ɗo fof kono ha ka wonɗo ni e ɓurfito ko wawari jawde jama o yiyamo e keɓe. Bien mi faala andugol est ce que ko gongara mo ukki nder toon par ce que a holli hay jasaɓe goyndiɗo ɓen ɗon ari ukkike ɓe ukkike ka nder koleru. Nam jasaɓe goyndi ukkike ɓe ko gonga tigi jiwkunno ka nder koleru ɓay ɓe yehi ha ɓe hewtimo ko woni ndiyan ɗan no ɗuuɗi ka nder ngay ka moƴƴano si on jiyaddama ɗo jiyanɗa jawnama ga fi ndarugol si ɓuytoto ɓe darati ɓe wawa yandade jiwnku kono ha ka woni ɗo ni wawani marsude fewlo sahi kam onon yewtude ɗo eyo ɓe addiɗo hay moto pompe ji ɗo ɓe branchi ɗo courant ɗo impossible ha joni ɓe wawa taw ɓe wawali honno yaltingol ndiyan ɗan ka kon nu ɓe wawali ndiyan ɗan no ƴawde kono ko seeɗa woni ƴawde ala tenude machine mukka kon ko nder ton ala tenude moto pompe ɓukkaɗo honno moto pompe o yeɗɗa woni ka ko honno moto pompe no huɓɓi kono ndiyan ɗan no faible ko woni ko ƴawde ndiyan ɗan yaani ɓe holli couleur ndu ino lukki yimɓe boyi ukkike ɗo kono wawali marsude fi jawnugol ko jiw couleur ndu no lukki ndiyan ɗan no nder ton kadi no kono ɓe memi jiwnkun ka ɓe memali mo ɓe memimo ko woni womo ka seraji selon ukkiɓe sakkiɗiɓe ngukkade ɓen ɗon ko ɗum holli aray imo ka seraji fewno sayɗo. Wow ye joni noon selon toi aray ko on woni feere ko eɓɓa toon ko tawata julɓe Allah ɓe wawa waltagol dal d'urgence tawata fino on ɗon kor hettora ka nder toon échappé pompier ɓe wiyeɓe non ka ɓe wawali donc aray ɗo fewno sayɗo ko fewti konɗo ko marɗo solution go kadi aranamenen o solution ko min yiiɗo ɓatte ɓe ka police central ɓe ɗo commandant adjoint mon ɓe ɗo kamɓe tigi wondude ɓe sapeur pompier ɓe ɗo jasaɓe koloji wonɓe fefeɓe ɗum fof ala mo yewta allo findargo si tawi wawa ƴawde et justement no kasarayi ko matériel go manki ma piwum haray ko on woni ko manki toon ma piwum tawta vraiment en jonidira e juuɗe no fure o ñettora est ce que no gatara ko ɗum no wonɓe ɓe yewde boyi ala susude e deƴƴoyde ɓay ndiyan ɗan no ɗuuɗi min taƴƴini noon ɓayi masque men yalɗo masque ko sapeur pompier ɓe gardi kon e mum hara ɓe holli fayigo otowal maɓɓe ngal no yahi nokkugo kadi ɓe wondi toon kadi e alaji ko ɗiɓe wawata gollirde siguɗi piiji e fi tambita ko jama o si ɗum ar wadde oui mais ko alaji on ɗum ɓe hattoñine mum tawen so tawi woni ɗin no wawo ka meɗen ma mum ɗo hara koye joɗidire juuɗe no ɗum ɗo wawa wawire jiwnku est ce que ɓe wawa e sobude mo kaara jiwnku feƴƴini no jiwnku feƴƴini ka nder ndiyam ɗum ko honde sa woni ko waɗi ko hande ka ko hanki hande bimbi fewno ka 11 heures o yoni ɗon de kono gila 11 heures ha kam mono yewtude ɗo ɗen jiwnku wawali jawnede Allahu akbar waɗama ɗo kono marsali taw Allah mo yaali oui mais est ce qu'on peut échanger avec les sapeurs pompiers voir ko on woni koɓe hattoñini à l' instant te ɓay ɓeni matériel maɓɓe gono yeeyi tawata haray ɗen hattoñini ɗum ɗo ninini ko alaji ka ko ara ko honɗum nam ɗon haray ma ko simi waw ɓadade ɓe mi lando goɗɗe maɓɓe si ɓe jaɓɓide yewtude bien ok si tu veux tu peux le faire hors micro y a pas de souci ça ne nous dérange pas en attendant mais wawa yettugol e nene kañum ciwunkum joni accumi yambaɗo yummaji on men bien aray ɗum ɗo ko hunde feƴƴude ka meɗen abattoir nokkude ko jeeyade ka meɗen mamum ɗo musidɓe abattoir 2 on tini aray ko jiwu mar ko duuɓi jeɗɗi aray woni ko lutti hande e nder woyndu himo yeƴƴogol ndiyan aray pigi ɗi ndi wela fi kono han ɗo ni musidɓe gila e 11 heures on woni 15 heures ko fandi e wawali aray hitugol kañum fure ko jiwu e wi sappe oui ko gara mi yewtiɗoɗen takko yumma jiwo feƴƴin ɗon gara yewtiɗuɗo e maɓɓe assalamu aleykum nene allo assalamu aleykum aleykum salam malato oñe jam no hay fi sina ko heɓuɗen muñe nene muñe dogu nene nani yo Allah yaafo mo yaafo domo yaafa ɓe wunnira en ko yaafora en
Allah ma mina bobo. Munye dogu nene, munye nanene, munye watongo woy don dogu de. Munye watongo woy don dogu nene nani? Yo ba no ko ndiyam. Munye dogu nene, ko Allah woni ko muiri ni. Aw jara ma barka lokku bara ginan. O ya fato ko bibbe ngelo woni ko yebu don. Na? Nayo. Bibbe nayo haray ko naya bo mo ngonni. Haray ko no woni ko fekkiri ya fa don. La yeri de ko pilati. Wari kami andal. Eyo. Kono non nayi karo fuddi jogo ndiyan nayi ngallo mo wo jogande ndiyan ka. Ari o wajogude. O wajogude few. O wajogude few. Haray no ko mbo immini mo yo jogo wo wajogude kare kon no wodiri. Oy ma o ba ko na o jogo kan ko war ko sudu ba. O wari ndiyan wari tun digi jogol ndiyan dan. Haray mo wowno faddede kare kon no. Oh la la. Awanene haray ko munyagol ko wadi ko nani haray on fadoto don julbe Allah ben jondindira juude be wawa wallitade no dum do haray no fure on hettora kaner diyan nannene. Allah ko aminen yo Allah moƴƴi yo Allah lan do yafa mo yafa do mo yafa be nani. Allah ko aminen. Jaram barka Allah. You no gondi ni moƴƴa musidɓe yaray pigidi ni wela fi. Oui. ATB, tu as pris l'anglais avec les autres? Mi wawani huppondirde sapeur pompier ɓe ngai jama no ɗuuɗi ɗon ɓe moƴƴa mi anda honno wayten yewtidude ɗo e maɓɓe e si ɓe jaɓay kadi yewtude. Non mais si ɓe jaɓali yewtugol tu peux rester au milieu landoɗa ɗon kam battuɗon ko won ɗum tan inano hattungina e mum à l'instant T fi haray hettugol fure on ka nder woyndu ɗo ɗe. Oui, justement tu peux le dire. Bien. Il n'est pas dit obligatoirement de changer avec toi au téléphone, avec nous. Mais quand donc, on a un type de what il faut avoir le tout fure. On nous tangina ni wawa ouede. Si on don't hit donc à fure on hit donc. D'accord. Allô, Maria Touré? Oui. Oui, je suis avec un des sapeurs-pompiers. Tu peux échanger avec lui. Il accepte de parler au téléphone dans l'émission, mais on le prend hors antenne. Hein? Lundi, monsieur, on va communiquer dans l'émission. Voilà, ça est, on est des thèmes. Maria Touré, il faut échanger en français. Oui, je veux savoir, on peut le prendre dans l'émission? Oui, oui, il est là. Vous allez bien? Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qu'il demande? ATB, qu'est-ce qu'il demande? Il veut parler avec toi en français, il ne comprend pas Poulard. Il n'y a pas de problème. Demande-lui, dis-lui seulement que je suis en émission. Vous allez bien? J'ai pas compris. Non, vous demandez quel matériel alors? Vous demandez quoi? Ça se vend à Mamou? ATB, l'ande be ko be fala conseil no yeye de Mamundo. Lundi, mais demande-lui, échange avec lui, tu me reviens. Vas-y, demande maintenant que lundi kon donc, comme nous no yeye de Mamou. C'est bien des films où il y a un poutoué. On va... Voilà, musibe ontini ko jio mardo dubi jeddi woni ko heddi ka woyndu do ko wonna hiddo do musibe hare ko teddugale julbe Allah be fo haray pigidin di wela fi feno saydo haray no wandirdo non ko hunde tawata vraiment hino mapini ko murado mojjuru ko tawata
haray ɗum ɗo ka meɗen abattoir doy o fewni ko feƴƴi junku ko duuɓi jeɗɗi mari e wi yumma makko o wowa ƴogude ndiyan nan kono on tini pigiɗin kono Allah lanɗo ñaawiri wo si tawi woni tagaɗon no andi Allah ko goto pet Allah lanɗo subhanahu wa ta'ala kanko tagata kanko warata haray pigiɗin koye yondino koye wonu gonɗinɓe musidɓe on tini kañum nene kañum junku yiɓe gonɗini o yiiɓe yalla deke bo maɓɓe on haray ko tortuɗen Allah ko yalla yaafo mo yaafo dow mo yaafaɓe enen kadi musidɓe surtout kadi wonira enen kadi ko yaafora en c'est très important haray ko ɗum julɗo wata yalago so ɗiɗo piiji waɗi haray noon enen kadi musidɓe ko wawɗen kon ko yanñugol kumpital ngal humpina julɓe humpita julɓe Allah ɓen wondema haray dey wona nduɗo murado woni ko feƴƴi ka meɗen mamu haray ko wattango hila fi koloji ɗin feno sayiɗo haray ko nangugol paykoy koy ko fota wona e seeɗa haray kadi surtout kadi koloji ɗin si woni tun haray ɗi ƴogirama ƴette bogorore sokiyo woyndu ɗin par ce que ɗi nafay ɗi rorray haray no wondi e masibo ko muradu moƴƴuru on tini e wi maɓɓe ko bobon ko duuɓi jeɗɗi mari donc bobon o janɗali taw normalement mo marɗo duuɓi jeɗɗi hana ƴogugol koloyoru ka meɗen nga par ce que koloji ɗi no luggi moƴƴa on tini mamum ɗo ka meɗen mi holliti on e waɗugol forage menen mi waɗi forage abattoir ton de justement gaɗa loppe forage o ye 207 mètres de profondeur je dis 207 mètres de profondeur boji ɗin ka meɗen no yaaji et puis kadi i luggi ha feƴƴiti ka meɗen mamu heɓugol ndiyam welaafi woni ko few donc kala jasuɗo woyndu ko ma on luggina ha feƴƴita donc i wondi e masiboji muradu moƴƴuru haray ko wawugol jossokugol boyɗi ɗin surtout kadi waajo pay koy mo beyo nangu pay ko mum hara jaɓali akkitugol julfe ka dambugal ma acca woynu nun ɗon ɗe hara sokali waɗi bogorode ko moko baɓɓen hani ƴogugo ka koloyji ko forage accon pay koy kamɓe ɓe yaaɓe ƴooga toon haray ko ɗum woni koɓen tori yon min jeeji en enenene ɓiɓɓe ɓen e baba ɓiɓɓe ɓen tigi par ce que hande en remarqui ko nene ɓen wondi e koye pay koy ka cuuɗi woɗum wasiɗe wajade nene ɓen hande mawɓe babiraɓe ko bo hasti kon hakkudeji meɗen kippugol éducation pay koy no manki muradu moƴƴuru ɓe yalta e bimbi ɓe yetti wo kikiɗe si Allah andi ke ɓe yalna ɓe yalti ɗaɓɓere alors que babajo waaga to ɓiɗɗo mum andintina ɓiɗɗo mum on ko honnugo hani wadde ko honnugo huwata ko honnugo hani ko honnugo yamiri ɓiɗɗo makko on haray ko ɗum ɗo woni komin tori on onon babiraɓen kono malheureusement tel ne se passe pas dans les familles haray hande ko nene ɓe woni ko wakki charge ɓe ngureji ɗin kamɓe naɓata ka l'école ko kamɓe dankoto ko kamɓe waajoto alors que mo be no doit wadde rôle fi yaray éducation ɓiɓɓe ɓen ka cuuɗi ɓen haray noon ɓay ɗum ɗo ko ni Allah ñaawiri ko tortoɗen Allah ko Allah yaafo feƴƴinno yaafo dow mo yaafaɓe kono ko andintingol julɓe Allah ɓen fof ha o leer ɗo ni haray bobon jiwnkun taw ƴawnaka ka nder woyndu nder ton haray ɓe hollino woni ko feƴƴini kono ha joni o ƴawnaka haray matériel on timmali ko ƴawnire ka nder woyndu nder ton haray ko teddugal e julɓe Allah ɓen fof ko toriɗen Allah ko Allah yaafo feƴƴinno yaafo dow mo yaafaɓe haray kadi fayntin e wattana e ɗo laamu ngun honɗum ayno wona woniri wo ko ma gollinden e ngu laamu ko waɗi noon jonni o misal ɗo joni o yiiɗo matériel no mankani sapeur pompier ɓen fi yawgol yaltina on ɗon ka nder ndiyan nder ton no wawno sayi ko rapidité ɓe arno ɓe wawno a sofugol ay jiwnku hara o feƴƴinali nder ton kono ha joni matériel heɓaki koro jiwnku feƴƴini nder ton joni ɗum ɗon fof ko ngala wutawata vraiment laamu ngu no waɗi to disposition ji hara ɓe okkora sapeur pompier ɓen alaji duwaɗi ɗin hara ɓe hutoray fiisi suudu sumi danda ndun ɗon suudu ma si goɗɗo heɓi ngalaw ma accident si waɗi haray ɗum ɗo no hatojina e mum ko muradu moƴƴuru kono de toute façon haray ɗe noddutude kañum ɗimmojo men journaliste wonɗo ton on wawe mo landade ko wonɗum waɗi ko ɓe hatongini ɗo ni fiye waw wallitade ɓe siɗo weeɓi enen e partenaire ɓe meɗen ɓen fiye waw ƴawnugol ɗon fure waltoroɗen ɗum ɗon haray ɓe ngure kañum bobo feƴƴin ɗon ACB oui o yara fewlo sayɗo ɓe wawi ƴawnude jinku ɓe yara sapeur pompier ɓe yaati e makko kamor oh là là ɓe ƴawnimo o feƴƴini ɓe ƴawnimo e Allah o feƴƴini torama muñagol tawi humbine non ko ari joɗike kono ɓe gari ha goɗɗo hukkile ton ɓe waɗi jande ɓe gari ha ɓe hawri e makko ɓe haɓɓi ɓe ƴawnimo e Allah yo nene ko yallagol nani ko muñagol onon kadi merci pour tous les efforts que vous fournissez
au compte de votre quartier à Mamou hein. Ara yo Allah yo mo be men ber ko way ko nani. Allah mamina, merci beaucoup. Ko munya ko wadi ko nani. Et merci aussi aux sapeurs pompiers qui ont vraiment oui, ils ont quand même contribué. D'accord, d'accord. Abattoir 2. Abattoir fono weltana albarka mabbe yare kadi yumma on torike be munya ko wadi ko nani. Allez, merci beaucoup. Merci bien. Hara musibe kwandi tingolon julbe ala wonbe suivre men feno saydo be fono weltana ko muradu mojjuru men salmini hore teddungal meden jarni ko foto nasida musibe hara kwandi tingolon ko non ko feddi kamede mabatwa o ya foto bir ko feddi kon don de hara no musibe feno saydo hara men anni tinayon kadi Señori do musibe hara en hewtire kamedem Conakry humpondire on ton kadi représentant men Rugiatu Touré on don kadi faltondire nye makko fi ko yowondiri kon hara e onene bobo yudo hiden affiche do modi hande sare men den do ngandi aduna on weti kala hido onene bobo do anditi beengure onene bobo yo wona nyen sabu waawe nye hitude beengure onene bobo ara hiden hatto nyinde ko muradu mojjuru Continue tawara ko andi tingolong e balde fotieji wo kamede mamundo himo yeyde sipaji e ner saku me wadde makko émission me hokkore mo cionci julde haray mojjere ko mojjere yobitirte musibbe haray jaka on jo yaltuno kam mabbe hebi duubi jeddi ko jodi woni ko yumma makko woni ko noddi mi téléphone inni nene yan mi don fotti don e jiwo idon hokkore mo cionci julde ida bi bobo on hebi duubi hewdi ala ko me wadali me yitali bobo amen on haray ko nene makko jara woni ko noddi me wonti be kamedem tuge haray be holli wonde makko kambe woni ko jibini on jiwa don tigi menen no meden sikkude ko kamedem mamu jaka duubi jeddi gila ko iwi ka mabbe tonde ja ko fetudo o yaltiton o iwi ton haray ko tetugal julbe Allah ben fo émission ni men no wondi en afore Allah no wadi barke golleji men ni sabu medem yummay woni ko humpiti biddo mu woni duubi jeddi haste hande me wonda e kanyun jiwo kono ino anda kamedem mamu do ne dogude haray non kadi ko Allah wardi woni ko moƴƴinani en don ye waaw kadi wonde sabu den non be ngure humpito biddo mabbe on yaltudo hebi duubi jeddi do gasaray don antimbo don ko on cionci men hokkuno on jiwo tay mo yede sipaji meden yaade ka fulawa 7 kilo tode haray ko tetugal julbe Allah ben fo gasa kadi Allah muuya waawe mo yitugol ka barrage do inshallah se ngayno émission joni jokkan do muradu kadi haray musibbe se ngiwri de yaare Conakry ronti ouais allez yaare Conakry mets-moi le truc là rapidement oui oui Oui. Ara ko no woni di men affiche photo nene bobon ara joni meden genti men humpa kon woni ko feddude ton feno saydo vas-y rapidement. Ok, ko woni fedde do sondo meden ga hôpital régional T6 gani de mi arno mi tintiti e be ka direction mabbe tibe wawe ndindir kanko debbo nge bobo e hetten kadi kor wondo kadi ka morga me wi e mabbe wo kambe wona nyande debbo wawno yaade ka bureau mabbe tonde wo o signito wo alani faro representant mo do fa la fay makko anda fi bobo e fe ko be wowli ko be wi jonno ba o signé dum de nyande nder to wo fito yo wada bobo be godduma go yalto ya tonde be wi wo ko wata wadde do ko wanda ko spécial o mabbe wadi ton na bi windugol PV o wosbe hendi ci on rapport mabbe do be rettan do be saisi sa gendarmerie o si après maintenant au niveau de la gendarmerie si fay ma comprésenti ke ba wo ko do be hettiro ta go nga côté gendarmerie non mais justement il est andi nene bobo ngila jibini kalaptan normalement harano nene bobo nye bobo mfo ni ko yalti kalaptan ene mojo bere mende nye yeyi en faabi ke kaju nene bobo nye bobo mojo bere mende ino mari kaydi no golde ka medem lagine mojo bere mende no anda wawata accutugol tun o nene bobo do bi e makon accitira munika yasi en halduno e mabbe wondema en yayi dette nene bobo nye bobo be hade on sa bobo fe inali nattembe hanka mabbe fuuta nokkuure ko wiyete don kankalabe donc si woni bobo goto fekkini hande bi balde joy ha joni bobo ngo surraka ha joni ko wonde do ni bobo on surraka donc are mo jobere men si yeyi bay humputuno o projet mon
se mojo bere men de yehi holli hôpital on joni ɓe newnan en ɗetten kañum bobo heɓa ɗon e kañum nene bobo on e fure on oyni komo kankalaɓe yaade makko ka auto déplacé en auto on natten ɓe han kankalaɓe ɗetten bobo ɓen e nene bobo on huno ɗen ɓe gure makko nen ɓenen tagini yanta ko pellettata ko ɗum no ɓuuri moƴƴude kono si ɓe inni ko ma famille debbo on yiite famille on yaaka aray ko on no waten e wadde ayno metti sifaade ɗon on joni aray ko on no jiyo wiye ɗiɗo pi kon kanko jiyo mo inni ha joni kanko jiwo on ɗo kanko ɓeɗe wondi ɗo ni ɓayeki yanki so ukodinno godi makko ɓe noddiɗo ha hari ɓe décrocha lanko ɓe yewdi ka laftan ɗo ɓimɓe ɗo ɓe lawware ɓe heɓi fatunde ko ɗum haɗi ɓe décrocha kono mbay kanko nene bobon tigimo ɗo joni mi jonnaymo konngol ngol wawa yewtude ɗon kadi habbi a huppodiri e baba bobon ɓimɓe ɗo min mi nodditiɓe kadi ɓe ƴettali fayin ko ɓe maɓɓe haalallam fi affaire innugo hari ɓe heɓi fatunde numéro maɓɓe on vas-y attends combien donne-moi le numéro de son mari. Na? ɓeɓe kuɓuɗo Mariam Touré noddude ɓe ɗo o kamɓe ɗi ino ɗoɗo ɓe ɗon tan perdu ligne on kadi non il était là sur le petit téléphone allo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah na laton no hay fi Allah aw ko Mariam Touré mi wiyete naam o yafoto de ko sonnajo moɗon on me wondi e mum ka laptan meɗen Conakry naam haray ko no woniri ko sonnajo mon eyo heyi ko sonnajo e annintinemen inde mon kon to wonɗon ni ko kankalaɓe leydi kankalaɓe honto e kankalaɓe wonɗon kankalaɓe district dantaba secteur Bileya district dantaba secteur Bileya ɓaare ko eyo no hayfi buyi no hay ko defeeɗa men alhamdulillah haray ko non woniri meɗen faala humpodirde e moɗon e fewo sonnajo moɗon hay ɗon humpiti sonnajo on no Conakry awa humpitinimo ton kono woni ko yamirimo yo arde Conakry ga na kono woni ko yamirimo yo mo arde Conakry yo yewkataare ton mawɓe mi faala andude ko onon yamiri ɓeygu mon yo ar Conakry awa ko on no wonno ko addimo Conakry tigi to ɓe on aranu eyo min nanondirano koye eyo awa tagi torum noon o arno tawi min nanodiri kono so arani ɓemen nanodiraade awa kono ɗimmege laaɗi o nanodiri so aranu ko seytane o yaahi eyo immel ngel noon na duuɓi he ndaara ɓooyi nani ɓooyi ɓawoyi duuɓi tati on naati nayi on yahande gila duuɓi nayi o wi ka mon elle tati on timmi elle tati on timmi aw hay ɗo humpiti sonnajo moɗon o woni ko jibini ɓiɓɓe ɗiɗo kanko tigi no dila o wolanina o haalani on o jibini ɓiɓɓe ɗiɗo naam awaare ko teddugale moɗon boobo goton no woni ko yilti naam awa
aray ko numar don ko hollon num parce que bobo yilti ke bi balde joy naam hara ya joni bobo fure on ka morgue naam joni hara ko wata hol be on ono wonduɓe mum ɓen mene wonduɓe e mum ɓen ka morgue ton mene wonduɓe mum ɓe hara ko watti fure on baba mi fa ara come watti mene fureo non il est parti ou quoi wow Allô? Ah, be coupi téléphone Ok. Donc ara tikiti jombe ni wo ene ye watti fure on jonno ene ye wata watti ngol fure parce que ene nayne je bobo ko wa de do mi ko kambe woni yodo téléphone parce que numéro mabbe woni occupé kadi Allô? kono nene bobo woni wadani kono nene bobo nyindi joni Non nene bobo on kanko o joni ono dimodi makko en donc mi anda se famodira lo lesko hondo baba modi makko inni wo kanko gila wito nyebi duubi tati eyo rumbe inni bien on sila no dude be ala de tudene jono toute façon joni be ni wo ene watti fure on jonno ene nye wata watti ngo joni no dawni o projet mon alne ngo projet mon inne wonde ma joni fe iriri ouais joni ala nene bobo non bodi makko inni wo ala arde sakko wattina bo wone ye wattin ton ko dum woni joni yo hala nyen ko homboni baba bobon nodden baba bobon andine baba bobon bobo woni ko irti yo wallu en are wattine fure yon hette nene bobon ye bobon itte mo kalapta kanko debbo ngoni ko modi makko Allah awa hala mo don baba bobo nyenni wo plus des jours awa hala mo don inna baba bobo hono modi makko inni o yiwito nyebi duubi tati immenge acci je veux tenter le mettre encore en ligne mene jogiti nene bobo ne woni walitade bobo makko ini woni balde joyi ha joni bobo no ka morko min yalmo men jonna fure hande min yalmo men jonna fure jango Allô? Je tente son mari. Numéro modi makko ngala fetude ande kadi. Amin ga ɗum ɓe wonna wadde de balle fo mi tanti ha mi ronki nden ñande min haldi ha min fotti ɓe inni lamɓe seeno to joni min ɓe joni ɓe yawɓe lando joni ko hono gatta rete on ɓe hen ɗo ɓuuri ɗin fi transport on ara go mi tantiti numéro maɓɓe on ha mi ronki ɓe alala nde gro min ko ɓe yewti ga bimbi ɓe maɓɓe lawo ɓe yewti ɓe ni haɗa beebi faatu ɓe min hefonasi beebi faatunde si mi noddiɓe ɓe décroche ala si finalement si mi tantiti mi tawa téléphone on daanike ene joni ko onu kanko jiongo faala déjà o andi hôpital o signino inni wondema o faala ka modi makko humpito fi ɓiɓɓe ɓen déjà no o signi ka laptan donc laptan no wari gonga ta ettu ɓiɓɓe ɓen jonta o wara boɓen ko wali bobowo joni ko onu watte par ce que ene mojo bele ɓen ne ronkidi e ɗum ɗo few hiɗe mari golle ko wara wonaji waragol tum intemo korakri joni kanko gila o jibinimo ka laptan ha joni yaltata ka laptan wonde bobo goto oya bobo feƴƴini bobon surraka ha joni koye hikka ko wiɗen ɗum ɗon kadi joni ko honnugo wate o wadde fi en débarrasse ɗum ɗo joni par ce que joni ko se marno se marno droit ɗettugol bobon kanko nene bobon e fuloɓe joni tawi e holomojo ɓere men nde waɗen kaydi ɗettemo nattemo ha futa ka modi makko
se yeyi ton bay moy dewgal o sedalta ko bonako jondare ande no warta fi bobo en ton so do wona on diro moy der dewgal o sedalta e mulmako ka selon sa première version à l'hôpital, qu'elle avait quitté d'abord le foyer là-bas. Elle est venue, elle est repartie, elle était maintenant enceinte. Selon la première version qu'elle a dit à l'hôpital. Sur la seconde version disant que c'est l'hôpital qui est en train de l'obliger. Maintenant, c'est les va-et-vient qu'elle a effectué là, que l'hôpital maintenant a eu peur maintenant. Maintenant, il faut maintenant, sinon après, autorité, ce n'est plus maintenant au niveau de la surveillance, ce n'est plus maintenant au niveau de l'hôpital régional de la T6. Maintenant, c'est au niveau de l'État maintenant. Quand on a des rapports, il faut saisir maintenant la gendarmerie. Maintenant, si elle a une famille, c'est au niveau de la gendarmerie maintenant qu'on va aller prendre l'enfant là-bas. Mais notre ONG a notre agrément. Donc nous, on a le droit de... On n'est pas lié à la dame. On n'est pas lié à la dame. Que lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, qu'on a été saisi, on a été appelé pour venir au secours des enfants. On n'est pas lié par la dame. On n'est pas lié. Ce qu'il faut reconnaître que un cas de golle menden hande no holli que vraiment il est humo de julbe ala be fo parce que de toute façon c'est yalti di o debbo do galaptani bi makko be fureo en jonata o be bi ma akide mo be bi ma fureo en natte mo woni han futa ka mabbe ka modi makko déplacer ngoto natte hanto que quand on vient à l'hôpital, on nous donne les enfants ici et la maman on repart, que quand il y a quelque chose qui va arriver, que la responsabilité de l'hôpital sera incombée au fait. Maintenant, quand on va prendre les enfants, là, ce sera au niveau de la gendarmerie. Que eux, ils vont désister au niveau de la gendarmerie là-bas. Maintenant, la gendarmerie va leur livrer un papier qui dit, disant qu'ils ont envoyé la dame là-bas. Que parce qu'il y avait eu un cas similaire ici. Il y a une dame qui était venue accoucher. Elle a fait 2 mois à l'hôpital. Sa famille ne s'est pas présentée. C'est lorsqu'ils ont envoyé le dossier là-bas que la famille s'est présentée. Après, ils ont été partis récupérer l'enfant là-bas. Que 1 mois après, l'enfant a été égorgé. Donc, il y avait un cas similaire comme ça. C'est que la dame, la surveillante m'a dit qu'il y avait un cas similaire comme ça. Joni, andintin betung assistance yayi enka andintin do surveillant on wonne que ça fait 5 jours. Gila bobo fe ini enen kamen ko marta jawjo ko marta jabi sa fe ini ko yonte de petara be sur ribu fureo. Jondo ko bobo ni normalement bobo si tétike. Ils m'ont dit il faut la présence de sa famille. Maintenant, sa famille qu'elle nous a dit qu'elle a son contact, c'est son mari. Le monsieur aussi ne veut pas collaborer. Oh, j'ai dit à la dame, madame, aide-nous à avoir le numéro d'une de tes membres, d'une personne de ta famille. Oh, soit sa maman ou elle me dit qu'elle n'a pas le numéro de sa maman. Elle est contente, elle m'a connu. Que mon mari m'ira à Wando Mamou. Dans quel mamou aussi, je ne sais pas. Hey, Johnny, Lando, Manon, à la compte de Mamou, Mia Mako. Vous êtes Wando Mamou, Mia Mamou. Oh, il y a maman. Ah, qu'elle a quitté aussi maman, qu'elle est partie au foot. Ma chérie, ando tu wune wotere. Ayangi me hipi balde julbe de mbao ma meronki. Si awala tame me hita fami ma meronki me akida ma bobo mao, me akida ma fureo, me akida ma laptano hara jolu ko ngani kono wata wargut. Ayanga tame ha warame. Gila balde julbe de nyuti ba ma fiya hollu be fami mao. Awara me ara me de me nyew tali wona gonga ma ajja noddu modi ma do me yewtan noddu modi ma qu'est-ce que la dame la veut nous faire aussi? Mobe, assalamu alaikum. Ya fe, komi noddi on nane, mi Mariam Touré. Aray mi humpiti on figo wadi konka medem Konakri, ga fe sonnajo mongo. Naam. Aray joni ko onnu wonde e wadde mako don. Joni. Pale jettana foppu mum addanon. Dai jetta ta to waddi. Be ka laptan inni. Wobe wawa tame mene ko men mojo bere mene mari kaydi lamu ngunu andi fiya men kono be holli wondema wobe wawa ta jonnugol men fureyo be jonna men nene bobo men hotide makko kam hodo futa hari faali amen ko déplace gol auto etta bibbe be e nene bibbe be
e ko men heɓani mo gongo men naɓuno ko ɗo ɓe humpitade muradu ndo men natta mo hanka moɗon kankala ɓe kono ɓenni woɓe watta meɗen wonno pré signugol kaydiri ni min hetta bobo ɓen min nattana hanka moɗon fuuta kono ɓenni wo ko ma présence ɓengura makko nde ɗum woni ko ɓe holli men donc minen noon min waɗi va et vient ga min ronki ko ɗum wasi min noddi o min indi joni o wawu senade Allah ko seede mawɓe hunde ko heɓata o senaka yurgon ka Allah watta mi nasno laaɓani o awa ɗo joni tawi woɗire noon ko yettollan ɗo eyo bawa omi tuɗɗo mi hollimen ko bumɓe mi andi yo Allah hayfidir cellal wata ƴaɓodirede tara mi anda yata ɗum joni le appelango ɓayen confirmé woni aw joni no onon mati ɗon ni joni yomi ƴetti yomi yaami sakko on tofelji on no ɓe faati tofelji on mi anda kala batala mi anda ka o sippintala harana mettanilam ɗon ko gonga mon baba ko gonga kono on tini ko gonga mon ɗon miɗo jaɓi ɓay ko bumɓe o yiyata on ala ko lawta miɗo jaɓi kono ɗon mari famille ka miɗo mari famille o wata imminande min aadeño goto ka ɓeygure mon ko wawata arde lonto on fiyen hettu sonnajo mon o e ɓiɓɓe ɓen on andi ko ne simi wolande on ɗo joni o yewti joni accemi landon ara on seetinali mi sikku wa joni dewgal ngal bonali hakkude mon e sonnajo mon on ka ɗon ko non hakkude Allah firman ngal bona eyo ha joni ko sonnajo mon ha joni ko sonnajo mon ko sonnajo aw joni se laabi ɗi ɓiɓɓe ɓen kodi ko onon jeyɓe ka na eyo hay sina onon jeeyi ɓiɓɓe ɓen on jeeyiɓe mo jattima ɓen go a jattimo ɓiɗɗo ka aw joni baba enen en famodiri kadi noon en famodiri ko noon ti wonide joni miɗo ɓawa kadi ko holluɗon kon joni mi toriki on mi jeeyi joni julɗo jeeyite ɓayno ko sara ɓenen o gandamen o hoolaki min few joni daranaylan sakataka hoɗo mon ton wawow ɗowtude on ma sonnajo mon mo marɗon to wo mi yoɓa e paasi mon ndin onon e on tigi fiino ardon hara hiɗon andi on ɗon o naɓata ko ganda few min yoɓa paasi ɗin ardon hettanon men sonnajo men ɗowta e on han fuuta kadi yo baaba ka ko ɗum kadi wiwɗon ɗon jaɓiti tawi woni garanti mi nodda ɗo chef secteur jango men e woni eyo acce joni nelan chef secteur o siɓe ɗon eyo awa acce battumo fof no ɗo acce hakke famode eyo acce chef secteur o men tinda ɗum wona ella noon voilà ɗon warde mi sikku noon on andina na on andiniɓe honno feƴƴiri ko honno on andiniɓe ko honno woni ko fewnorden ga o yaari mi andinaɓe taw awa joni ko honno faaloɓe yewtude ari ko faalaɓe yewtude kamɓe kadi ɓe anda haala ɓe andi mi fuɗɗitini awa joni on yewtaɓe ɗo mi kupputaw ka on jonneɓe mi holla ɓe mi ɓattaki ɓe acci coupé taw seeɗa famodire haala naata yo haala awa min ɗo ko ɓurannolan son jaaɓi on ardene goɗɗo ɗo to won ara en réglé ɗo ɗetten ko na probléme wona mbuuɗi landa ɗon wona gueɗe wona sonko wona haala ko hettugol sonnajo mamo dagani ɗon aduna e laakara o hetton bobo ɓe ɓay on anda ko ɗum ɓe ɓiɓe wonta janggo hoti ɗo e maɓɓe men ɗowta on hanka moɗo fuuta ko ɗum ɗon ɓe mari ko ɓe landi o e Allah il a coupé encore o joni ɓe yaade ɓe yiida e chef secteur o joni ɓe yaade ɓe yiida e chef secteur o ɓe yalna chef secteur o ɓe mbaɗi noon kadi gonga ɓay ɓe anda ko honto o diw ɓe anda ko honto ɓe suti alani ɓeni woko bumɓe ɓe wata jokkude lawol tuɓe ala Conakry hande ɓe arade Conakry ɓe majja gonga ɓe mari noon ɗon kadi gonga ɓe mari gonga yi eyo joni wo ɓe yaade ɓe yiida e chef secteur on
enen chef secteur on humponire mi holla be ko hombo woni men min na jodi mobbe ko haye inde men woni ardude Conakry haye inde men si be jabanno en non ko ben to ko si jabanno wala na facile ko ben be Conakry don si jabanno en bay don ko sa enen taw bobo ette mo hayke mo haray nattale mo hando e Fouta hi a holli wonde ma stay woni e signé wadi engagement wo kay be hala en konto yaate nous on prend l'engagement on prend la femme là parce que de toute façon c'est une déplacé que yogo bon donc quand la be han Conakry aller retour aussi de l'argent c'est le transport adda be Conakry c'est qu'on ne peut pas prendre l'engagement de la famille ah ouais c'est là-bas local l'engagement de la famille ah ouais on veut aider la dame on a aidé la dame mais l'engagement de la famille on n'est pas lié avec la dame avec le lien de sang. Il faut que quelqu'un qui est lié directement à elle. C'est ce qu'ils ont dit ici. Ils ont donné les raisons. Déjà, la dame est partie pour un bébé. Elle a signé d'abord un engagement d'abord au niveau de la direction d'abord. Disant qu'elle a donné le bébé à la dame. D'abord, elle a signé d'abord un engagement là-bas. Elle revient encore et dit que c'est pas ça. Elle revient encore, il y a eu des versions qui ont été dites aussi. Tu vois? Donc la complication, c'est au niveau de là-bas. Awa innu be ka laptanton. Sinano immorde ni jali de fiyo be ngure ne humpo de babbe wona don ha an sibe fala ko dubi capantati be ngure ne ngarata hay do ko sibe ari goy hay do ko sibe ari sibe koron non ko si modi makko jabino kambe be wata no senade be addana en goddo represente do famille makko maɓe walla en kamɓe baɓe humpodire nge ɓe nguro kanko jon jon ayɗo a miñam makko won ɗon fu on ɗon kadi mamu ɗo ye en tout cas musidɓe ono won be sivu d'assistance humanitaire d'urgence no kala ka wontino assalamu alaikum min salmini on hore teddungal mi yetti muradu moƴƴiro haray pigidi ndi wela fi musidɓe ye allo maɓe o yiɓe Adena go funi be na faade do ye be na faade do adena kama gon me mo ko ndir do an allo Allah allo non mais c'est pas possible. Oui. Oui. Awa. O kambe be tummodir ka flawa ton joni e faso be taw. Awa jon de ngedi tibe joni. Jon de ngedi tibe anda do murando jon no ka jude mabbe jon de ngedi tibe joni. Ah. Awa. Musidɓe yaray koye hore ɗum ɗon mi woni bobo woni ko feƴƴini heɓi balɗe joyi ha joni bobo wattinaka par ce que ɓe humpodirali ɓe ngurene ci kala kadi hiɗo onene bobo anditimo no wallu min ko fiya Allah woti annabijo min humpodira e ɓe ngure makko ne Iye. Oh diable, je finis maintenant. Go ala nene.
ene o nene bobo mo wawi wondera modi makko warata wala nene ko anda o kadi numéro men tefi min be balle do didi fop o dum me woni fi mu nyande be mi aray ga nyande be me honto biro makko woni Mariam Sire ko to biro ma woni kangala be anna kangala be to yuda an gonto ma fara bimo makko ko ma fara woni honto de woni ma fara wo ben don kanyo ngosi déplacer kanyo no de rezo wala kana beto awa fi ko no ko biro makko ko hombo woni honto yaaye faybe man ko yaaye faybe man uma ka laptan ko yabe ma ko na mo ka addi mo laptanga on no men tefi no taw hameron kita wayna wiltor taga ko kanko tigi yahani bobo wonto on kadi ka woni don kadi sabu ko salino madde ko laptana ngo ya perdi to jijam buyi on kadi be radike mo ko wondo kay on kadi ko honto no bide makko mo arjo ka laptan kibe ka laptan ga wetti bom makko o wetti no bobo o wetti plus makko jonno kon boni yamude ka laptan ara ko nene ko puri ko jonne mo konne nyande ha jon dilannali ana buri bari lani maram sire wodi lanni bala ilannali taw joni da jodi don ala ko nyama ala tan on to fayma woni me yana fayma me ngata me hetta fure bobo moi j'ai parlé j'ai supplié le seul numéro que j'ai reçu c'est le numéro de son mari le monsieur aussi veut pas collaborer. Non, le monsieur veut collaborer. Il faut qu'on parle la situation. Les enfants là ne sont pas de son mari. Mais, ce qui reste clair, son mari l'aime. Même en entendant la voix de son mari, on sait que son mari l'aime. Johnny, elle veut profiter de ça pour faire. Nene bobo ngota kam wodi mun on o kambe be joti den numéro mu ngombe ko bente to den kambe modi makko be walla nga hunde ko dire chef de secteur on ton ha e président de so kambe ara be andi likeji men wa wondara modi makko anda likeji men mais ben don kanyo no andi likeji men si ben don be to jon to be kambe wa wa senade ko na fino hetti den dum o ko dum wona re mare so parce que kambe to joti den numéro mo ni ko do fejjude ko mi ngal leo nene bobo yi hala mo so si fekki yande tipata kala ta hada dongo mali jono hada ala ko pass ko wote daga mabbe kankala si woni tu fekki hande o kipale o jonni be ngone makko en akkita wono jokke goddum go sabra ide mari gole kadara wona kan ko tunde Mariam Sire sa jabari collaborbe jonna me fami ma holla me honto be woni me yame dabbita be ko wallahi me akkita be ma be kala tanto wa non andi waydo ni da sonjo ni e wondi jonse me yibita ko mara me nganda kon no warata ay bobo no ka morgue on don fekki ni o wattinaka a joti o bom ma do ala on potede ko do ka fayima non c'est pas possible c'est compliqué là attends je vais reprendre certainement ko allô ene mene mari golle ko kadini Wala mayadi. Na? Allahu Akbar. Subhanallah. Yes, c'est tellement compliqué. Si vous voyez mes émission, que fille me wow, de musique, ben goto, ando do dabbo, walla me meronki, wallahi, meronki kof, yoni fure no wali, unno no walo di sengo. Merci.
andi ɗo anni o charge ɗami branche ɗo jo'ina hoore ɗo ɗuma on prise ye allo allo oui salatum assalamu aleykum aleykum salam awa ko Mariam Touré mi wiyete ko chef secteur on ni aw ko chef secteur o honto ko kanko kono chef secteur honto e hoɗo liɗi village iri ko chef secteur o sire a district ndataba aw no hayfi buyi yantu nala ton alhamdoulillahi ɓe ngure nden tade yawan Allah ono le ka meɗen ton ko jattu awo yafoto de komin dérange on kon nani awa na ella aray ɓe mawɓe ɗon sifaniki on ko fewndi ko ɓe fuɗɗi tu ari wawri on noddi awa haray kono ɓe sifanori on noon haray meɗen faala humpodirde ma e menen taw ko moƴoɓere men jogiti wonde walli eyyo e julɗo Allah kala hato ñinɗo e ballal si tawi woni Allah no muyani men yo min wallito on tigi ara min wallitoro on tigi hoore jikke teddungal eyyo ko batte ɗum ɗo woni komin humpodiri haray e sonnajo arɗo jibingol ka laptane meɗen Konakiri eyyo nokkure ko wiyete ɗon T6 Antanor eyyo bon haray ɓay min humpodiri ɓe holli men o jibini siwtaɓe eyyo haray min yawno min yetti siwtaɓen kanko e kañum e nene boboɓɓe eyyo e bimbini ñande min humpiti wondema ɓe waɗi men hito ɓe laptan to waɗi men hito wondema haray bobo goto woni ko yilti eyyo e ɓaytu noon on tini ko kañum nene bobon tun e sonnajo go yawno ka laptan on sonnajo dogi accimo ton eyyo goto min yaali ɓaawo nene bobon ko minen tun feno sayɗo woni ɓaawo makko o ala ko ñama ka laptan ala ko watto ko minen naɓe ɗin ɗon piiji fof kono haray menen ɗum ɗo meɗen andi ko angal feere nen jokki eyyo haray noon ɓay ɓe holli men bobo woni ko teeti haray feno sayɗo ɓe watti fure on telemaka morgue kono on tini no woodi ko mbuuɗi gaynata ko welduɓe weldi wo ko hawtuɓe sendata haray ko batte ɗum ɗon ɓayi fure o woni balɗe 5 ka morga min inni o nene bobo gila min yenaɓugol ɗi piiji ka makko toon min inni wallume min humpodira e modima ma e ɓe ngure modima nden ma ɓe ngure ma nden an sonnajo ko ɗum woni ko satti ɗo ha an hande si Allah muyyo min tindo e modi makko haray noon lapta noon holli wondema mbay hari sonnajo on signi toon kaydiri holli haray o faalaka humpodirde e modi makko e ɓe ngure nen toon fi boboɓɓe donc o wawata kadi artude o inna joni ɓe libéré mo yaka famille modi makko par ce que Allah dandu so waɗi goɗɗum ɓiɓɓe ɓen haray laptano no ɗum woni no woni responsable minen moƴoɓere amen ɗen falno nattugol nene bobo ɓiɓɓe ɓen hanka hoɗo mon tonde hara wona e ɓen ɗon déplace o kono lapta noon indi wo min humodira e ɓe ngure debbo on min wawata ɗettude engagement min inni men nani min jaaɓi min hatte ko ɓe wawata ɗettude engagement ɗo kono fayintin ko minen ɓe ɓe wawata ɗettude engagement wawata humpodirde ɓe ngure jiwo on fiyo waw waray arde ka laptan walla men min hetta fure on min hetta bobo yo nene bobo min natta ɓe ka maɓɓe fuuta nani haray ko batte ɗum ɗon min noddiri o programme o modi makko ni eyyo mo barmi e yitere gonga o ni o gasta yawde hay nokku passe o ala yitere mo ƴaka ka ceeɗu ɗo o barmi ka yitere awa yo Allah hayfinir cellal mo ɗum hannde o yehi kala putane ɓeni ni wona yo jindo hay nokku ala no jindira o yaha hay nokku eyo bon to joni ko tawi solution no woodi haray no addilommo Allah ɗum ɗon haray to wari na ella haray ɗum ɗon ko tori makko ka modi makko ka jombaɗo ɗum ɗon wona ella acce noon mi sifano mawɓe makko heɓatata yawgol ngol toon kono yiɗo gandi mi sifaniki on ko haqiqa mi yewti on Allah ko seede min e nene bobo mi andamo hande mi andamo janggo ko moƴƴere amen defi men ha min yiidude makko wallahi
mi fami labutani on inni ko nane ko mi yoti on ko mawe bay ko pulal mi olio labutani on inni wo me wawata hettugol bobo be nye fure on nene bobo eyo wo ko ma modi makko ma irudo ka be ngure mabbe to wata arde detta engagement be jonta be bobo be yalta kalaptan menen men yaada e mabbe kalaptan men daro ka dambugal men yaada hanka biro men inna menen ko mojo bele nem dewti famille debbo hude hebata on sida ko iru gon ka Allah eyo ko menen ko men waaw men dota be hanka kalaptan men daro men inna ko modi makko ni be jonna mo bibbe be ay no dagadi mo ko bibbe be e be ngu makko men baka be ka oto men natta be fuuta kurun don me way wadangol so nyini kadi ko mame yame me wobe jonta men bobo fe on non so andame lande wobe go sare kambe be andi ko be woni men mene ko saba yara en andi nira ko sabu so no satani on haray wadde ko sare ko be yami ko be landi on ko yafo don mi fami gati ella la do joni jono jebila da me fa mo diraga e be ya fude on bi balle joy ka borga mi andi to jono na ko nebude andi bay mi ko joni mi andi o gonga ko woni septero ne mi wa tata nyande on do lego yewterde na mi bay ko joni mi andi do bintu ene do dum me wa tata ngire yewterde joni do to ma joni mena kal me yiti da mi tanga iyo joni mi noddo wonde say ko ya ta dara mi tay goto yidi ko ya hawa joni ko wonde say mi noddo tawn kadi na yo mi noddo wonde say wona ko ni biduno ware ko jango wono septero jonnela numéro mongo ware do fi ya fe appel ta numéro combien mako donc septero Sireya o yafoto baba yande say woni men noddi on ala on seetinali nani awa ara fanti ko men ler ko noddu don o setane ala ido ko be andi do ko fino falto dire ko lu jokkude eyo baba fikade wota en kadi gindu pandi on ala famille ko na kidi to joni famino mendare pate wo arno gajuru go o tanto kono ngasara do mari musibe konakri waabe lontade be wona dido piji ko yawgo tudetta engagement hetta bobo ka fure on ka morga wattina fure on madum nattabe hankan kala be menen men natta mo hanka bon kankal me yida e mon ko bumbe be mi andi go min non do yo arbe julu go be yitta ki tawni ni be kala ngarbe jango ni mere ma do kabe to di dan fo dari be mari tu go taraka to da men do ko dum tongi be ga hari taw ha jonde roti le boy jonno milando ya fo do andi jiwo yaduno e deppo ka laptan ton o wolli wo ko bengo to modi makko tawsi ko gonga harabe yamira e ondo yawlon to be ka laptan bengo to modi makko ko dum deppo nyinni me o bengo to modi makko no kona akri ga ko nabuno mo ka laptan tawsi ko gonga landele um ben no si ko gonga harabe yamira e on don debbo no don badon dirado nini yabbe mi nodda debbo ngay son kupal Allo joni debbo mi de wonde septero no tinda walna ko bona ko laptan joni mo don allo Maria sister Johnny yoddo do septero ga hodo mon to kankala be mawbe mo jenti allo oui dala to janto ko be don dilando yiti la vi programma o fi wali ta go fi no ira kala tani to go ayat no to nge ningira modima do to ma kala tani ana bela de kala depo wo kana depo ko ni ne te sin ka nda ko mo kuran ni yo ni e yo ne telefon e ti kana program no woni andi don e bano kumanor don me bano me yewtira ora ko to mo yewti me yewti
Ah. Ko oya onno ko me ya kuma jumar. Ani no bari ni joni. Ani be ui be jenti engo ing. Wala ani do jode ni ba fo kere modi ma ya ma inde modi ma jonna modi ma kan do ba da ya to. Pate do mi mobar be kai tere. Bon, kundo tangi moda moja no. Jonno. Joni ma do wo inde modi ma wonde tonde. Banon bui dari ga juru go jango ni mere mal itu ko tara kara ko punade andi kambe do kita men ga be itu ko tara kara ko joni ko adun don gata be hota ko ta be ni wa wo on do minya modi ma do non kala dan ko kai on don no ton on do ya tanga mamu apere le do be manoro programo ango ya pirata kala ko apa ame programo fam pai mam tambah te foi bega Joni assista Mariam Sire me wawa humponde de yaay fay ma on don Conakry on ngara signé engagement ngo ka ko honno Joni ma on don te on do dolan don batay woni sabu oduma ni ga amelo liketo nga pandi be gerde makka ben ni joma galle on to wi yo do tam me ngara kala utan be gerde makko o so sa no ngarde ga on da no fusula la yo binde ga fusu be yo bina be duma naaki kono batay o awo hulu mano taw kay ni hulde ko wani on say non Himo mari numéro téléphone waaw ay mi nyambe wono be do ni be jenti en do go ni mi nyambe do no jogi ni moro kanyo makko be noddi mo habe do ki finu fi yo arno me famundira o jaba be dirde makko do ki dites-moi le numéro, on va appeler la dame là. Ake mi nodda do ma be fa onon ti nodda mo addi numéro 600. Allô? Allô? Oui. Allô? Le numéro fade ma be son coupale numéro 600. Ma be min ay son coupale woni ka limi watta o ka ju yaay fa e makko ndale so dettay. Ay son coupale. Accu seeda en gola tande jonna men ni. Gentu lan genti. Ma be min ni o fanko no habbe men do me ay son coupale Okay. Yo no foca divi. Fue il numéro 600? Ah, le mot est 600 gelo? Oui. Oui. La one ne bobo do kadi jabu dum do. Mau dicrociare non lo kanyang kati. O jabali de crochet la bon tanta jonto so jabali ko waawden ko nyewa de gakide mon to mayenen kati. Voilà. Yeah. Voilà, de grosse vidéo.
jabal décroche ko labba mi nodda mawɓe joni waynondira e maɓɓe. Ok. O décroche no o 83 à la fin. Pas 83, j'ai dit 661. Ah, on a kanko la noddude ɗon. Je ne sais pas pourquoi la dame ne prend pas aussi. Au 35 à la fin, gars. Allô? Allô, ma chérie, day jam? Jam to hambe je ma téléphone on arde nani? E on to be son coupa la be yo ten jon to fi alla na. Awa. Ko Mariam Touré minete do nye jam? Jam to nene. No hay fi. Alhamdulillah, yamale. Jam tum pay koy do nye jam. Mere nye jam. On ya foto de ko mi noddi on ko nani ko ben joma téléphone on don. Ko janku majuma ka. Awa ya fe dogu de wona problème no jide ko jan nani mi fala e men tindu. Ara on setinali dogu de. Ben sai tin tatanti. Awa yandi mi jeji yon. Awa. Simo non si ko non kadi ta yowte si ko kanko kadi mamo takko don accom men yowta mi holla ko mi fala ko. Yandi mi jeji yon. Awa. Awa. Hello. On jarama. Bonjour. Pay koy do nye jam. Jam to. Ara on setinali dogu de ko Mariam Touré mi wete nani. Na? Ko Mariam Touré mi wete do nye jam. Jam to. No hay fi. Mi fala yo tu selani ara on setinali dogu de nani. Oh. Awa ko fi ya e bi don be ko tomo. Sayo. O ardo ka laptop do non ka laptop yawdon. Ko binu mi fala yo to ya foto non sta woni ara déranger on pandi nani. Oh. On tini ko mojo bere amende nyiwi mamu adi walta gol mo kona kri. Kono yido ngandi bobo go woni ko yilti. Ko do bayi to atti jubu fejji ton ara ono ngo wawali arde ka laptani yo ngandu non kadi gila nyande mi hewtuno to mi holluno ka nde nyande welduɓe ko weldi wo ko hawtuɓe sendata on tini ko men nabi de makko wosde woni o wonda be ngona makko nara no manki ko fota wona e seeda ni hare ko batti dum do men indi men noddu on tinde waame wallindirde mi tori ko mi jeji yo haran seetinali bugoro seetani yo fo nani dogude mi jeji yo awa ko dum mi no jenti yon ko numar don ko hollon fayda dum do fu sala kam yewta don nani aw gasi kono me humpondiri e modi makko na me humpondiri e modi makko e ka flawa be ni feno saydo yitere mabbe nen no barmi me humpondiri e sef setteron donc ko kambe tigi yolli joni men noddo ma ono hidon kona kriga fi wota kambe be ar hanga min mi yaay hanka mo min Mariam na goddo gode ono ngo yata sakko haray don huli ko min Mariam Touré tigi yota mamu mi ya hanka mon kona kri yiden andon lan ko min Mariam hunde hebata wasina ko yuru konka Allah yaden ka laptan wawen be anda ko be ngure makko nenni mo mari fami hette en fureon e bobon men natta be kameden futa kankala be natta be hankankala be naka mo men namata be nani modi makko no wi yarata ka yake mara be kalin do yo to haran setinali na ngake mara be kalin do yo to ndogude pay ko mon ko ene be ni me ay son kupali allo oui mi kupare wa son kupali nani wade don habbe mi non dam si ko kambe ni kambe kadi ko Allo oui haray ko don bebe kankala be ni yacce don sista taw awa haray no do jankumba juma mo kalin jaaje haray be kalin kambe kadi yowte don awa jaaje yowte don oui ko to dala don sai bangeja jantu no hay fi jantu awa jonge jantu jantu awa ko selo dinado na programme Mariama
Mana sai wo ye ye di kalam kan dong ma bo mai ne cuma kora yo wo be dong itu de tadi mai ke bo de mai do ko da wo je ko bo ke wo ma ko ya ma ko no par mi do yi tere pa yi do ni mo ye kalam kan ya ayo ya wa no su da ya kai kai ani mo baru ini kira tuh kita bawa di Jawa Tengah ya kan. Bon, yo ni nak beli kali mau yo di mana? Orang saya program ya pasti. Jangan waktu itu. Bon, wana nom pe no. September poti tego wonnon don bruwi ono heewi ɗo meɗen jenti maake joni noon mi faala ɗon tigi tigi joni so a yahu bon yaltinomo mbuuɗi heɓotako ko minen he ko minen watta fof mbuuɗi si yoɓete ko minen yoɓata oto ko minen yoɓata ko minen nattatamo kadi fuuta piiji ɗin pusta yoɓata ala yoɓuɗa mbuuɗi andi joni si goɗɗo yehi galabtan ɗon wona ni joni si goɗɗo yeyina wiɓe mum galabtan wona ni joni si addano si gobo maayo maasi ko manni dewol ɓe joni kañum ɓe otti andi ɓe duwa kañ yaltide wodi ɗi ɗum ara ɓe yinaɗi minen ko ɓeeɗo jeyi oɗo andi kamɓe kadi aɗa ɓe goɗɗo rine ɓe min ko ɗum mi hullo ɓay ko ɗum waɗi amen gacci ko tongo e ma ɗum min gaccatamo ɗo kono teta gon nini moƴƴa tawi mi jogitaki nguuri ma chéri konno yaltita tawi ko mamen camo toon mi yara awa joni hay so on wulali nani ono ñemmodi makko kon honɗu ono ñemmodi makko na ono ñemmodi makko kon honɗu min ñemmodi makko komin ndendu onon kadi muudi ko onon jeeyoji onon katto waɗum ɗum ɗo nani muñe komno tuma mi yata joni ɗo wawi arde hande ko gonga makko ɓay tawi o mara hay hunde awa hande kadi ɓe majjondirta mi weltike moƴƴano onon sele ɗon ko yoɓete ko fof yoɓete ko minen yoɓata nani dogude komin hay ɗo ni paasi moni yiwgo ka suudu ɗon ara ka laptan mi yangano représentant amen no Conakry ni ton mo tonni mo habbi on ka laptan on yewte to yoɓa transport mon gon si on wawi wadde hande so ɓe wawi libéré ɗo en hande ɓe wawali min janggo bimbi à la première heure 10 heures hara lan Conakry saraje kono mi faala hande waɗa programme on hara janggo so yeewo na neɓugol aɗa koye ɗetto tum debbo on artude mo Fouta nani mi jeeji on dogude na kono mi yanga ñini noddi on téléphone haronki on ala décrochugol madame awa mi yaari woni andu wonde are lambarati téléphone walla ka yaasi ko ɗum waɗi eyo awa yandi simen nodditi on joni on wawa arde joni ka laptan o linini non defude ɗo taw somi gañi mi yahay haray ni ɓiyaray lambe ɓe ñiwi ka laptan wata gasude joni haray ko bimbi wate wadde madame awa joni waɗen bimbi sanne jeri ni hande on ɗo ɓay si woni jemmi lambe ɓe wata gasude fewɗum no haray ko ma bimbi awa joni waɗen bimbi awa haray noon ko simen noddi on décroche on andi to me walla yo woni ko non jeedi e o debbo minen min jeyda e o debbo minen me walla yo woni ka min ari on jarama joni ko leero mi naɓan on transport on joni aɗa on dawa arde bimbi awa ko leero on ɓowa toon arde ɗon ko leero mo wi ɗon yomi yawo mi toriki on mi jeeji on ɗon andi min bon quelque chose disons quelle heure attends joni e wawi fottugol toon e 10 heures on madame on jalayla woni mi ala jalde mi mikkiti ko durmaji ɗi nangilam ɗiɗon andi ko mamum woni iwde mi yakorakri diggi mon mi andi ton accintina golle ande mi yakorakri mi nodda oɗon ko décrochegol téléphone on nde madame mi décroche Allah jaɓe awa ara meɗen holori on ɗon nani awa Allah jaɓe ene mi lando madame ko ɗum woni on ala neldugol o nene bobo ñiiri ka laptan mi ala woni min kami woni ɗo ni kami woni ɗo kanko tigi mo andi o ari o yi kami woni ɗo
ay komi woni ɗon ni ko duusuji mi jonna ɗo zergo so yi debbo jooɗi ke zergol duusu ande ko feere woni o alama ɗum jooɗa ko a debbo e aynugo ko yimɓe ɓeeɗata siɗa mari moyen na ɗum ɗo waɗata woyyo dey ɗo mari ɓiɓɓe njelo goto on to moodi mon modam men seedi no meeɗi allahu akbar acce ɗum nani mi acci on nani honto moodi mon woni on seedi kono ɗon humponirde omi seedi o ñamo feƴƴinino oy yo allah yaafoɓe yaafoɗoɓe yaafaɓe jombaka taw allah hokkoro moodi mo walla waɗi barke mum nani so heeɓi muññoɗo ɗon ha muñco ɗon nan ɓiɗɗo debbo selli o ka dewgal makko nani janngo se yiidi en tinde mo e si allah muuyi joni ala miɗo happi on bimbi e 10 heures on nan muññe dogude e humpodira e janngo si allah muuyi nani awa min kala mi buusay ga hande kikiɗe si allah jaaɓi haray mi hewti o marana e lan nan haray miɗo wawi yaade mi yiya douche ɗiɗi wonno ñe ceerude ɗi ko ɗum woni golle mon ka douche ɗi koyon fittu looton koyomi lootu min kadi ko laamiɗo birode marseille o nga métre boiro ko ɓen hakkilanɗo woy fiyon walla oɗon kadi heɓon lewnu ngo jeli yoɓete ɗon ɗum ala salaire pentinini wandi ko yimɓe ɓe yaltinano ko marché ga joni yimɓe ala arde fayda wona ɗo ha ɗumano haɗi ko 300 000 kono ni mi ala yoɓede ɓay yimɓe ala arde eyyo ene noon hiɗon mari famille gorko goo wattotoɓe mo yaaden ka laɓtata yaka joɓena gorko ala hakkude men na hiɗon mari kadi gorko goo jokko en hara ko wonɗo ka nder famille mon ɗum ɗon ala ga ɓaynani feno ɓay ko yaha fa e makko ɗon gasa dagoy to allah moƴƴinanñe amina kala gorko enne no faala on yinnon dewgal on heɓa e moodi nan sallah jaɓe on jaaɓi mi jaɓi mi nani allah hokkoro moodi mo allah waɗi barki e mum mi yewti janngo mi yiya douche ɗiɗi wonno e ceerde mi walla on nani mi walla on fittugol lotugol wurgoji ɗi mi weltike nani barka buy chéri awa bay kuɓɓe ɗon madame coupé allô allô oui Viens attends écoutez Allah c'est pas facile mais ok je dois aller encore revoir notre néné bureau là depuis 7 kilos. Yeah, c'est pas évident. Joni me un po' di ri don gardo numero debbo so io smangiango o ya e 10 ko dum o endilando. La sauda ina tai. O kanka di modi makko il faut garder l'espoir. O bo makka di fitini. ya pas. Joni be mo ben ka da gardo numero chef secteur be ti numero chef secteur on déjà. Ok, y a pas de problème, c'est tout. Ben non kali ko telen to woniri. Joni non se yekati be ni gorko ala hakkude me. Non, d'abord, même si d'abord, bon, on va essayer de venir le matin encore écouter les gens de la direction encore. Ou quoi? Les gens de la direction, même si la famille se présente ici, c'est lorsqu'ils vont finir leur procédure là, qu'ils vont envoyer la gendarmerie, que la famille va récupérer l'enfant là, la gendarmerie là-bas. Allez, quelle procédure? Procédure fourré go no wali buri balde joy fourré no wali procédure. Quand go wali bobo na mort naturel bobo mai. Quand la personne va se présenter là, au nom de la famille, on va aller encore à la direction encore les écouter. Aba josi be écoutali ko sa lambe be wona yakude men joni. Voilà, c'est ça. Lambe be bal ko sa be mani ministre, si ministre de la santé on ala do hare ministre de l'action sociale on non dara debbo. Be walla hette fourré yo. E jonta ta ene fourré bay na ene go to debbo. Ko non famille debbo si be hette fourré mabbe o few. Joni awa en bimbi inno be joni en bimbi joni famille godde boñe humpodiri e mabbe modi makko no bundi ben don no ka fulawa miñamol makko no konakiri kanko wondi no hango jibini joni o se ngaddi on don en derke be ni be jonta e fureo joni e ya hewte lamugo walla hette fureo après kambe rapport diton après ils vont voir qu'est-ce qu'il y a de faire là-bas. Alors toi aussi rentre à la maison dans il faut faire les traits de 100 000 tu donnes à la maman là pour ko hebta ko nyamata ko. Toi aussi, je vais rentrer, moi aussi, je vais aller à 7 kilos.
Il n'y a pas déjà j'avais le reste de l'argent de l'autre côté, les 100 000 avec moi. Ah ouais, il faut la donner là-bas, 100 000. Elle va se nourrir avec ça. Bon, ma congo, bon, on dit on a de Kagoro. Kogoro. Eh, kuno ngale konto ni walude. Ukambe kaduma don salo no njandi, bejoni be kabini. Ha. Nene hano Maria Masire. Maria Masire wo bejoni. Sister, inu mo sister. Wo bejoni no kan. Allo sister. Oui. Watu wakile mana? Anani? Jole me humpo dire ya efa ma holli bimbi me hewti o hewti Allah ja. Wona non hala wona gere wona hasidi. Woni en nabude sai me noddi famille ko fi ya libero. Biddo debbo si jibini na hebi sokola bomma no fati ko ya immo hota wonta ka modima. Biddo debbo teddi wosu ka modi makko. O jindiru fusna fata sina rorra. Afami ko non ngandi ko no warta paso sa tumondiri jode beygule mane futa ko ngandi ko no warta joni. Ay be ni be jodi ay bobo ba o ya fekkini. A windi to nga sinya ini ala fami ko dum ngadi be libere basna dum sa ajibini e maradura gardu ko bakalapta ko sabu ko windu da ko singu da inu da wonde ma ala fami ko sabu dum be ini jori ko ma be gure ma den tippo don sariya wona hakkune mo nan defiye ngo ya yilti to fo mi yobi no passe mi yey ko nakri o kar mi yoba kadi passe mi ya ko nakri digiba an to ko mo dino watto ila pigi di ndey be na bobo ni donc joni non tabutu don si yaye fa e maari on ba hundo ko ma kon teddugal wondiyo hunde ala ko reprocham ko Allah muyir pigidi ni anani ka ayo si tayo ni en hetti fure on hetti bomma hetti o rema fekja may fuuja kamodima tuba rutuda wona ka dewgal ma mun yoroda fi Allah wotal andi ta hayla ndur fusta fatam ko hasi ko si arode ki anani ko gorko duwa haylale jinda bona biddo debbo hana wadde din don pigi few modima non way wadde jina o jino ya ton kanko ko tawata Allah kono an debbo ko bude mo ande masa jomba ma tabuto ka dewgal ma dan ko rabi be Allah wadi barki be ngimu anani ko mi yotuma ko ajabi awa mbimbi yoni hajja ankari joni wayno ndire no mbimbi siki bobo no jam bobo ila no yafde ka endi la lotu de bobo awa barka si modi ma no dima hara fuska la sadi ebutu seitani kon mi na welti ut ko bonni modi ma bonna ma hunde ko bonni ko tuba na be rutto tabita ka dewgal ma amali nya modi ma nyi wonda e ma siko worbe go ka fulama ma be atipata woni afamal eyo joni mbim ah oui ça n'a pas été facile mais alhamdoulilah mission accomplie Dieu merci. Nous avons échangé avec son mari au village, le chef secteur. Nous avons échangé avec sa belle-sœur de Conakry. Donc, je me dis que c'est normal. Merci à nos millions de partenaires. En tout cas, il son nabe jomba be Allah wadi barki mumbe. Donc, andi ko hasi ko himbe buy innay andi da munye ngal dewgal ma. Modi ma hidama. Mo natirto do yaltirijo. Si modi ma hidali ma ndare o hidi manki. Si gorko hidali be ngumu o hidi debbo ka yasere na jiggol ko dum wiete profit menen non jango bebe menen ngani ko wiete profit si gorko habidi e be nguma ko dewga sunna e farilla wona kanko e njaati gijo ka makko ka yasi ronkata habugol onon si o nganda menen ngandi dum menen me rondaki aduna menen wadi hawre amen ko Allah wadi men do kala ko wari yamme meden yondina ni Allah subhanahu wa ta'ala bay meden ngandi to hunde wotere tagaado mo gondinay ande Allah ko woto pet ko kanko wata warde kanko wata tagude ay hali karma ko han Allah wala subhanahu wa ta'ala kodri ma ko don kilata ko musibe du wadi sida andi Allah wada hore ma doy jippina barke hore ko Allah wala no huya ma ko ida wawi joni mi jaade hebugo dewgal hada gorko ma no mari jawdi ala jawdi ko ala kuttuko ala ka dewgal si Allah yedali ma dum don ko wallahi wopete few sa andi Allah ko woto pet ama pato ko hawti ayata karma ko gera goddo ayata karba ko ay ndaro fi modima sidandi Allah ko goto pet parce que kala ko Allah muuyi ka dewgal ma hewtete goddo ala awada sadaka fi hewte donc ya jippinde barki ya jippinde duwa wada juula toroda Allah fewta tagu don ko kanko pettorete walla wata kadi jabande pigidi fo si dewgal ma nga wuli fewtu Allah sinal butti fewtu Allah pigidi fo ko Allah tarewe goddo sakko ina goddo wadi hunde kali ma wada hunde kali kala luttudo ya wala karmako
o yilan o yalilan ko sonja wonda wadde hoore ma ko sonja wonda defude hoore ma o e dum puttinanen hoore men munjoden e wargal ko wonde ni munyare ko mi holla yo hunde hotere gorko ma no yalta ka yaasi haylo o jindida e saare ne fo me rewbe ka saare sikka ko kambe woni reen ma o kambe woni bata debbo jombaado wonali bata wona jebbo wondo ka yaasi wonta bata kala biddo debbo mo Allah wadi barki e mum o jaba e jeyeede o wona ka dewgal makko o danko bobo e be Allah lu'i mo be musibe kono si tay debbo wadi hoore mum o hilan o yalilan o ni sa yara laabkira ni se laabki haray ko teddugal e kala wondo sivude be feno o sayi do ya selde sa soñi ka dewgal ma yalta yaaka yaasi fotta e gorko o defama laahula o créanama problème. Assalamu alaikum. On y jam. Oh. Ça va. Et yo. Ah wow, Jodi mina bay John nani. Merci madame. Donc ara musibe ko andinti ngollong e feno o saydo fo wona o ma o julbe Allah ben kala ko wontiri feno o saydo rayde weltanibe haray non ko mi wata wattugo long no mi holliri en ni ala uttindo ka dewgal makko a 100% kono kadi ala biddo debbo mo Allah wadi barke mum burdo tabutudo ka dewgal makko munyori fi Allah woti annabijo minebi hollugol don taygo ara e dewgal a kippa woni bibbe mabe kippa golle maade accaabe huwa ko be faala ka yaasi iya non ko Allah watta ko biddo debbo si munyike dewgal o hettali hara ya jori munyaki o munyo hara inshallah o hetta hande ma o hetta jango kono kala debbo wondo ka yaasi inno kanko woni baata ma o kanyi woni debbo andu on naaw debbo tiki o timmi wo debbo hara mo ka dewgal makko debbo si ala ka dewgal wona debbo no debbo si tabitali ka dewgal mum o jabi jombede o seli o hilan o yalilan haray on wona o debbo no haray ko luuti do debbo musibe debbo nga timmi wo ka dewgal ma tiki jaba jombede doftoda wona ka dewgal ma sa inni non bay modi ma no jaati an kadi an jaatoto ma bay goddum no man kamma an kadi si Allah jabi ayayi ka sare atindey ben to worbe ne batara inde ma de lancike ne batara bonni situation bibbe ma haray goddo yalti fi mabbe ka dewgal bi ma be fadde dewgal biddo debbo ko munnyotodo mi holite kadi hunde wotere gorko mawdo hino wona yaro o beere o wona fimo o dorogu o wona jokko warebe ka yaasi bibbe makko be fadata dewgal sabudu ko hatta ko nu fannata be dewgal ko jullede nene mabbe de menen do ka amen hibe jombay debbo sabu nene makko jara benna odo debbo jotto ka dewgal bay nene makko ro jodi ka dewgal dofti ka dewgal benna o debbo do dette jullede nene makko de menen ka amen ko nene jo haddata sino jombede menen debbo si seji dama o jombata debbo few o jombata si jiwono jombede o haddata debbo wudere makko few dum don no holli ko biddo debbo tabuto e dewgal ko on okkete biddo ko on jombante ko on jombata joddina est ce que on faltade awa enen nene ben hide mali ror molanaado ko juweten ka dewle men himbe buisi en ka sare ben nay modi nandi be robe kanyum ala ko hota menen ko galle meden mali dum baba men mali galle jelo si wali mai kono wona galle ka baba ma man torta biddo debbo ka dewgal makko wonta mi holliti on non kadi hunde wotere kala biddo debbo jombaado tabutudo ka dewgal makko wona jasere plito ko on biddo mari barki asurri nene ma asurri bemma asurri musidal mangal fo awadi sabu bo e ma be heba e dewle yalla wadi barkimu worbe ben go feta ndebe jomba wonde be jomba be jaatoto don kala debbo be yikayas be jaatoto kala debbo mo ben ni assalamu alaikum wa alaikum assalam be jaatoto on tigi kono ko wallahi billahi debbo mabbe o natuto won kan e suudu mabbe be tefay be tefito ene ko non en woni no ka dewgal o pieno be mabbe o jaatoto no ko murtudo ka nene mabbe no tabutuno no munyino ka dewgal ko on jombante pigidi fobe landato ko surtout wanene jomba ko non nene jomba sifolino kambe jomba hari be dofti hari be munyi hibe danki modi mabbe mo baba do jomba no way wonde sular mi wi mi fillito kati baba ge sono faala yara bere fima do rogo o kanko e Allah wondi ton fannali biddo makko debbo dewgal kono nenejo si detti jullere bonde ndey sabu dum don way fannude biddo ma on dewgal ko munyagol
si woni en jiidike yurmine ɓiɓɓe men ɓen sayi go aray ton worɓe ɓen ko maɓe haylo seleɓe ɓe haylo ton yoɓe haylo hanñande Allah itti ɓe hayladuru wo ko woni enen ɓiɓɓe rewɓe Allah waɗi ɓe barki e mum ta sabu hayladuru gorko bonnu dewgal ma sabu hayladuru gorko ta dogine ka dewgal ma sabu hayladuru gorko ta ronkuneya ɓiɓɓe maɓe worɓe goo no wawi wonde ka dewgal ko billahi wallahi hara ɓe ittintaɓe ɓe ma ɓen kooƴe ɓe hirtintaɓe ɓe soƴƴintaɓe ɓe naɗataɓe l'école ɓe nattaɓe Qur'an kono an nene bobo si Allah no waɗi barki e ma a tabita e muñnoɗa wakkiloɗa par ce que wakkilade ko ka falla ka mettata moodi ma ko waawi o kortama ñaama a heɓanta hoorema na gonga moodi ma ko waawi o wata hiɗugol ma a hiɗata hoorema ɗum wona gonga ma ɓiɓɓe ma ɓe hiɗatama ɗum wona gonga donc si moodi ma ari sayi o suɓike saare nden o waccima wota yennu wota sonku wota piw wona jasere ɗum ɗon no signifie Allah waɗa e barke ɓiɓɓe maɓe par ce que annene yo si Allah no waɗi barke ma ane e ɓiɓɓe ɓe Allah luɓumaɓe a naada ɓe Qur'an wota innuɓa e ben maɓɓe naadal ɓe Qur'an a naata ɓiɓɓe maɓe Qur'an hino daganima ko ɗetta haɓɓere goro yaaka oustage ɓe ɓen inna wallelan fi Allah ɓiɓɓe am ɓen naata ka duɗal ɓe janga ɓe hunjo Qur'an est ce que ɗon faltade ko ɗum waɗi siɓe ɗo weltani sonnaɓe ɓe ɓe Amérique ɓe ala takkoañe min ɓe ɗo weltani par ce que komi yi Égypte mi yi koni feɓɓide kon to ko neniraɓe ɓen acciti golle mum en Amérique ari jooɗi Égypte hino dankade ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓen no jangude Qur'an ko hunde labade ɗum andata nafa ɗum hande hanñande woni jango ma fi maɓɓe hewti ka dewgal nenejo ɗoftoto ko muñño sayi gono ton a yeggita e pi gorko few kippa ɓiɓɓe ɓe Allah luɓumaɓe wona jasere si ɓiɗɗo debbo mo jombaka jaliba an debbo jombaɗo accitumo ñande gawre sawi makko aray kala debbo mo jombaka jalɗo debbo jombaɗo o kanko woni feetuɗo an a feeta par ce que an Allah no hiɗuma sa mayi hande hara a mayi hande ka dewgal ma hina mari ko ardoma hanka berɗe moodi ma si ardike ma hina ɗoftinoma ɗa julɗe rewde Allah kono hatta nata aljanna o kamɓe ɓe jombaka ɓe maapi fijunare luttata fijunare ko weli wo ko weli ko weli wo ko weli musidɓe jango wara lanni et puis min la waɗi goɗɗum ka hoore an joni ko ɗum waɗi miɗo ronnuti aduna ko hawti ande ɓiɗɗo debbo sa waɗi goɗɗum ka hoore ma ene si moodi an yalti hande o boni hande jango bonay faɓɓi jango bonay faɓɓiti jango bonay o bonata yontere ne fu wara mo bonde ɓiɓɓe worɓe jombuɓe ɓe fof si ɓe bonino ko sa yontere ne ko balɗe ɗiɗi ma tati e balɗe ɓe fawtoto si ɓe fotokere e balɗe tati ma nayyi ñande goore yontere ara hara ɓe bonata immere ne ngara hara bonata temmere ne ngara hara bonata ñande ɓe boni waccuduɓe e Allah yo Allah change ɓe ko Allah changeata wona changeata wona woni change few ko Allah changeata kono noon an ɓiɗɗo debbo jombaɗo ka dewgal wota fi debbo mo jombaka ta bonu dewgal maga ko kamɓe woni ko perdi an a perda haƴƴe hunde ɓayi an Allah no hiɗuma o okkorima dewgal gorko ma on tiggima o waɗi haɓɓere goro e ma o teŋima donc omo woni haldude ka yaasi ko perdu tan noon ko ɗum woni perdugol tan ko on debbo woni ala valeur par ce que on ɗon debbo daganaki mo aduna daganaki mo lakara no wona woniri wo ko si tawi woni ɓe murtidi ka yaasi ɓe suuɗodi wota on ɗon no wonu sabu bonna dewgal maga musidɓe mi fillano o hunde wotere hande dewle men ɗe ko huppi menes ko huppin e wankimba donc fo ko gotum mo maranda o jonnoya say noon a jaɓa waaju ko ya tabutu ka dewgal ma muñoroɗa fi Allah woti annabijo tan gono aɗa ka dewgal hay gorko ma nga darata ko ɓiɓɓe ma ɓen darata ko hombo onon hombo kon fallo minen jencino kon fallo kodi natana sene nder ga yani ɓe acca donc aray musidɓe ko andintingol ɗon ko fewndi kon fen o sayi ɗo assalamu aleykum wayfi on waɗi o on va voir ça yo
kalau fikir itu jadi ala kalau itu wa ini kalau tampil ala apa ni kefiti mo ha ko ini la numero mo isu sata onno de parce que pas faire téléphonie ou bien on dire place ya hamam donc wala de da ko ni du kefi ni kala tan ko tikki ni nando ni kala tan ni ko do ni la ya ha comme nous sommes won namdo la états-unis donc yen jaga ta na ko ni ya wa il faut do ni ngamo na non hana ni mi wa ono ni do nyong de ta mo ko Dakar ni ko ni ata ga ni ya ba ka kono wali jungo mongo ko ni faida ko rheumatis nangi ba dumo diu ne ko na mo Dakar ni na ko problem ne ko da ni ko en no wawi de no wawi ya de ko me wonde de tiwre goɗɗo ko joni nala lekki ay fuɗɗi ke hettaade konta ko moyi yoɓiram woni ala sabu fof homo jonni o lekki ko Dakar to goɗɗo ko namnoon nawdugo ɗon kadi konta kankada ala tagam eyo konto iwɗon ɗum ko camɓe goori wiyete manda fulɓe ɗum ko ontono si joni yerima anda on noddeno men si yaron noddi on konta ɓayɗo ni on taw mi fokkitiɓe fokkitiyagol Conakry ɓi ala tan few kono représentant amen no ton mo labe leelu mana labe ko be non do akippugol on arata no hanga trans ko yoɓɗo ɗon non ɗon yaade han labe ɗon ma noddomi mi inay ɓenɗo yo kippu on ton on acce hakital joni no landimere mon on komo labbe to kono mi umbila tangal goori mi ari ɗon kala tano ɗon mi hawrondiri e on ɗon kadi tamo waɗi wattugol oto makko o wila to ni wawɗa ni ligoni on aɗa ɗi lekki liɗi mi heɓa ko wallitoɗa nder lekki oui non ça heɓi so tannima nokkugo wawa yaade ɗum no jogi kaɗam ɗi yaade mi sango mi aɗara mi yordam madame Touré tan ɗi jooɗoɗi ɗon kono renmi onon occupation ɗi mi hawi mi ɗoɗiri on ha mo kala jaɓo toon décroche ude o e ɗon noon na gonga fammi occupation ɗi par ce que tantuno soni inne ɗon haray ko tangon kono na mo gala ɓe jaɓata décroche ugol ɗon haray mi faltani on sonno ɗon ha décroche ami kisam wiɗon abde oɗon oyo décroché wiɗon mi nodditoyey kono laati mi naati ka WhatsApp an tout mi yiyo waddani on vocal kono taɗakimo noddoy kadi soni ha ɗon ken décrochage kono o yayini pour toujours so ɗamari moyi yew ko dal fattude embarquement ɓay yiɗo mo wande eɗa nawni immoɗa yaha tawoyama ko ni mi arde mi sellade hayno sina haaka so yiɗi mon ɗo joni kono fallo me wat miɗo ari siɗo mari feere balla okkoronan ko mi ñawdora ko min fof addinan gammonga kono noon dowa waɗde fi ko ñawdoro par ce que ɗo ni e wata wadde ɗum ɗo ni ko woni min holla e partenaire ɓen ko fewndi ko min gandinaɓe sattiniji ko maapi ɗon ko fi lekki mum ko sutanam ko wallitoɗam mi taɗa lekki ɗum ɗo noon ɓe wawi ñawdoro ɗum ɗo laabe goɗɗo ɗo docteur Kaba gasa ɗo humpiti docteur Kaba a labta laabe laɓtane labbi docteur Kaba docteur Kaba ko ñaati un instant allô oui ça va laquelle o maayi la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima manga simbaya on to ko ɓiɗɗo mono maayi ɗon kadi non j'arrive alors j'arrive musidɓe on nani kadi aray goɗɗo woni ko wara kadi ka meɗen mangasi mbaya compute ɗen holli wo ko kawa makko woni ko piimo ha warimo wow haja moɓe tippi ɗon waali joni haray joni mi faala yoɓande on paasi ɗin windon ɗo mari numéro
Ah, oui, yo bana on passe bi. Mi jonna on numéro représentant amen on labi. Ya on leluma. Menen bay partenaire be hara yi mbodo jidi ndo. Si woni be waliti ma indo de labene, labe centre do mendi be nyamday. Ika kalaptan mawdo woni. Docteur Kaba ko weddi jam. Ala ko rena la lekki du. Kalaptan woni ka. Kalaptan Docteur Kaba. Bendo wo nyamday yo. No, on kala la walita le ko wina ko le mer mangila. Kasa pa do ni. Ko Dakar no do wala ko ni ala transport ni ala ha Dakar ko dum na pantini. Kono so yek Dakar kadi ko mo nyawna tanto. Nyam do la mo sali ko do ko mi fala andude o docteur Kaba yo do docteur Kaba do. Madame, oui. Oui, nous avons informé ça hier, madame. Hein, que nous sommes des noumans, mais on le met là, son yon noumans. Wow. Tony, je suis en émission, madame. Ah, c'est pas grave. Dieu ne permettez à Miguel, je vais le faire. Ok. E non nga nodde ha feta wallahi ko balla mi ka e mi nani ko hallon ko joni ko wasibi inni abe deno ka journal Eti numero makonno. O per un no, non mi andai come un ya. Oh no. Ono woni yalde do wonno. Ono ka radio mi mo ko mi yali ala tan. Ko no wira e dungo mamuga ko bizi la abdullah ha mamuga ko don dem titi ya da do ko dun no mi inni be himbe noddabe on inna on yon aro humpodirale amen dun ko tigi mo ya menen men tabita na piu ngoto mo Niger go menen wadi programme jamin ko fataw na sedda no mi humpodiro jode won joni men andi fimo on yiltoto wodi ya on leluma si tay wodi on jonni men numéro on do to yondo waawa on nyawdo go labbe mi humpodira mako so waawa men adda yo labbe men dars mi waawa walitade o fi lekkele ne on tini ay mi no di representant amé labbe ko mo ka journal mo wadde journal on ni so gayno nodda men i jonna mo numéro mongo on fami bien jonna mo numéro mongo en même temps kanka mi na mo numéro makko wale do numéro Nabani do ngabe de numéro mo non kabe nabani yo numéro makko message do non do nodda on si ala jabi humpude non kambe wata kippude on telenton amo amo sakla Pasi do ele no mako jelu. 80 mi yugo labe ara mamu ka.
ko laɓe jooɗi ɗon non mi landi ko laɓe jooɗi ɗon way on yinni ko laɓe non mi arna laɓe on seeɗa finnago sinaɗa bagno sami hawrendi on debbo ɗon e tindinima min ardi aka mon ɗon sinaɗo somi yehi ɗo kadi laɓe ay ɗon kadi ko goɗɗo ɗo ɗettinam mi woni ga sabre makko ɗon ay mi looda mi ala feere mum wona wonde ha humpin ɗo sina ɗum hotade a leydi wona ɗo ha umpodira e hombo wanda ɗo ko noon mi yewti tindide kan ko bangal yalti ko walli tawlan ko yoni heɓe ndeg min fatti altude ara ɗo 500 000 ara yo naɓora ɗiɗo ko zakkaji min hendi e madame ba wonti ɓe kiroti adani men ɗi zakkaji min ƴettiɗo 500 000 min jonniyo haɗa waɗe passe moni yiltoɗo laaɓe joni haɗa représentant amen tinda e docteur jon sa ɓe wawa ñawdugol o laaɓe haɗa min wawa naɓugol on toon si Allah muyinani amin 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 infatti si fattiki Allah nani kono Allah moƴƴi joni Allah ɓurtu moƴƴini barka nani barka de représentant amen o nodda yo nayo ɓe noddala représentant mi namanima numéro message noddon représentant ɓe wara o laara ka laptan qu'est ce qu'il faut nani awa barka nani yo Allah hay finir cellal barka nani Allah hay finir cellal barka nan de barka dogudi abbi e joni uy habbo jooɗo taw ha wanne joni mo jida jooɗo noon jooɗo uttanmo noon o yibba est ce que o yibbata ɗum potti noon namu no topi may addi ko micro wonta o wattu ɗum ma en tinna haɓɓuɗon nama barka nani yo Allah hay finir cellal nani
barka buy barka